Саламатсыздарбы, биздин каналга кош келипсиздер. Жаз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бүгүн биз беленчикти укроп менен жасайбыз. 4 жумуртканын үстүнө 1 чай кашык туз, 2 аш кашык кум шекер салабыз. Жакшылап аралаштырабыз. Biz süttü kuyup aldık, aralashtirib жатабыз. Az-azdan undu qo'shib aralashtiramiz. 2 ash qoshiq o'simlik mayini quyamiz. Üstüne aldıdan turalgan ukropni qo'shamiz. Skоворodkani o'simlik mayi bilan maylab olamiz. Skоворodka kızık oluş gerek. Bir beti bıştı, alıştırıp alamiz. Birinchimiz bıştı, kalgandarini da ушинтип bışırıp alamiz. Биздин укроп менен жасалган беленчигибиз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.